Vo in March ni som pathum sang ni som ni panga ni nga ni chibai le fek ule bot sai tu MS collection kanau tlangwal rotia photojournal bon Congress Media Pro nimin lama Congress Party hawin an MLA nei chun assembly session kallaya kan CM le House Leader in corruption case nei prosecution sangsun kapito anticipatory bail deal ro ati khumphiar phiar chu atongkam achilutuk deu a unparliamentary laulutuk ain mu sithlak lutuk deu emai mani loka ama nge pu in chapchar kuta zonun zemoi hoi homna ti thupuya manga kutpa anga athusoina mizote chu kanpi le pute yangin kanchongkam a hoi hom masaturani ati kukok nu loka assembly house a ama berin tongkam chaltlai le hoi hom laulutuk aman le si ti in kan chief minister berhi mizotik tak anilauti nemni tia aw khum antum nalama kanau duat ve ngoi ngoi tlangwal rotia amia zonga tlangwal derde ple mi hoi hom tongkampo hoi hom bermayin police ko temo bawrakal swala alua nge mai khoifuna atwar hi kavator puichiang em ka khongai overani Bangalore photojournalism aron zirlai puin ka bike ngei maya ka accident pui to ngat tin tu na kan health minister pinu rin pui hostela khosashep to lani zui tlangwal rotia tere hi maro chu Mizoram le namtan tak ni phachia lo pungu na mi malle MPCC Mizo Congress Party tan lek fanga heti taka taksa rilru le tharau lam torna atware ro hi chu kalung oi thei bik lo kanau rote hi hetiang de top level ni lo hei aya level sangjok ramle namta na torna level angtala ngai sak soisak thei tur torna alani phachwang ri lo hi asori katilutuk hei serchipa kalo hanjin peka karon chu e khave mantalo chia rote apoile zwal Sunday thleng chu damdo ina khan lo omtum ve shim ro Sunday klai in kan hun omthlen ve shim hi income damlo kan na zonga hisapin adam lautan a faida lai berani dan Bangalore St John's Hospital a kom lain ka shilfya to che kha lo she reng ro poimo shiat na ti zaw ve shim matan dan tonga case nei an ti chu law court in cognizance alak nu dan lawa thilti a om nge ya courtin angai to fil ngai om nge nia ngai prima facie case om nge nia a hmu nuwa chumi chu accused respondent anga courtin case number apek entirnan criminal complaint number 123 of 2025 criminal case anginemo civil suit number 321 of 2025 civil case angin ti angchi case number apek fel thlap nuwa chau case nei ante thinzoka Sarkar nu thokte investigation inquiry atana sarkar thunei tu ten prosecution sanction and pek level hi case nei ti na alani lawa rin hlel mishing zo fia ngai ti na alani chau zo kani nimin ni som pani thlathum sang ni som ni panga ni lai ni khan Aizawl district congress committee kai shrayin pusingun lian chunga MLA thlawang ho na le assembly za omna hum him na atan assembly house bula kan pung khoma mi thanem tak kan telani he huna hian puti ti zo thansa nga chuan thu soin he huna kan local chan hi alung chia thlak kan ti a Mizoram ro rel na sanga kan ram hum him tu tura kan lo ngai le kan nu le pa ber kan chief minister pulal du oman a member puite za baksak lawa thil a soina wangin zoram ro rel na mun hi aza omna atlaniam zel do ni in ka sha a member puite chunga aril rupun mangte kan enin tuna hian pusingun lian chunga mai nilo opposition member tam takte thlawang ho turin helaya kan lo kalani nimin pialok kan assembly a khan kan chief minister za om takin zo na a chan dan chungchanga keini hi kan dam theilawa vo india kan lo pun khom chan hi LADC a puvizir sanga chungchang zo na wanga lo piang chhuak ni in pusingun lian chungan puvizir sanga case dang anei azota azo na chang talo chuan azot tulam chief minister hian a beile tawak maya kha a unparliamentarian khop maya khatiang kha thleng to lo se kan du puvizir sanga hi pu HD larin chana ni som pakwa February sang ni somni pali khan kumli tang tur le chengnoi li choi turin akon vika ZPM Thalai Lai District Headquarters Lamin press release a corruption thu boy nei CEM atan andu lo thu an chwa nan to ani baka ZPM manifesto kan en chuan administrative reforms a chuan e ruk ti bo turin na sataka malaka ni anga lok ayuk ta pon na thok thei tura ti changklun ani angti ani lain LADC lama convict to hnu puan anga an pom le na te
an PRTN le thian zakhle turan ni a pungun lian chunga hne na le house hne na le zoram mi pui hne na hian ngei dam deal abani in kan sia a chu wangin helaya hian chief minister hian ngei dam deal se kan du ani ti in puti ti zo than sa nga general secretary MPCC chuan asoyani he huna hian Dr. Lalian chunga MPCC spokesperson po in thu soyin house chunga pusingun lian chunga zona pe hel taka chana tumna a house leader pulal du amatrong kam man deng khong tak maile sarkar thachakna ma chwana invona rong kai achak chuak kha India ram chung le Commonwealth ram sang sanga dan siamna in legislature unparliamentary language anga ngayani a hemi chungchang ziana hi Mizoram Legislative Assembly website a poda ani a ZPM te hian house chunga omdan moi le dikshe turin research an lo la tilauti achiang le a ep to party member te thu soilaya an thutna atanga ZPM MLA ten an lo hnia le vak chin dan atang hian ZPM te hian assembly house chunga omdan moi an zerna sat angai hle in kashia house leader pulal du omapo apatling tok lo ka ti boka hun kal to kan mu phak ve china po house leader pulal than hol le puzoram thanga te khan patling takin thuan soi china pulal do ma hi chuan a minister te chan tur zo na reng renga lo inrol ve vek atumi moti mei turani a minister te chan na hi adu khoplo hle ti na ani theibok congress hi pathian zara le mi puite du sakna a kan lo sarkar le theni chuan ZPM te angmai mai hi kan ni vela wang ati a he hun hi pulal ming thanga president ADCC chuan akai shwayani Lalshwai Sanga Secretary Media and Social Action AR insun chungchanga thudiklo suya Chief Minister pu MNF National Core Committee NCC member Pulal Chamliana chuan Assembly Budget Session nei meka aizol khopui lai le tanga Assam Rifles AR insun chwa chungchanga Chief Minister Pulal do amachu thudik tok lo soya apu Home Minister Hlui Pulal Chamliana chuan Nimin Khan aizol press club pa thuthar thedar tu te akoma Marchini somsang ni somni panga a Chief Minister Pulal do Oman Assembly Sesona AR te aizol khopui lai le tanga son chuak tura sarkar masa a Home Department nena Memorandum of Agreement na quarter guard le achungtlang zungsong te po AR te lwa chunsom tirvek tur anga soyin MOA an pom thailo thu soya ZPM sarkarin chwa tirvek anga an soi chu thudik fam kimlo politics thalo tak manga sarkar masa beina ni thu soyin ngaitwana film tak nena rim taka MOA lo bai pui tu Home Department official te thlenga ti mwal photum na thalo takani ati a Pulal Chamliana chuan MOA masa kha film khurle uluk takin sarkar dan engkim zom chungin duan ani thu soyin Assam Rifles lamin ramlwa zui beise anron nei tepo Mizoram sarkarin arim ti lo dan le AR10 an chwa san nge trul chan tepo sarkar dan ang thlapin fel fai taka chan le ngal vekani ti in MOA chuan main barak area barak medical infirmary battalion headquarters office area quarter guard officers mess AR playground school area residential quarters mandir area war memorial in MT garage Assam Rifles church area MC Donald Hills le lodge house te chwasan vektura anti thu asoi khati hunlai Chief Minister Puzoram Thangan asom angin Union Home Minister Amit Shah chuan April ni khatsang ni somni pathuma AR lamwal tangin AR te zo khosang anin sonatur a honnu a AR hopuin Mizoram Sarkar draft MOA siam chu comment an ron thon ta thuaya heta AR hovin lo zui an be seite chu quarter guard complex school area lamwal sir chimlam heritage assets le building lodge house te ni ma se sarkarin arem ti lo thu asoi AR ho thil be seite hi Mizoram sarkarin a pom thelo thule an chwa san ngei na tura sarkar tran chan te chu chiang taka tar langin September ni ra chang ni somni pathum khan Mizoram sarkar chuan finalization of MOU ti in under secretary PF 4 desk Ministry of Home Affairs nena PH lal eng moya IAS Commissioner and Secretary mingin thon le ngal ni ma se MLA in thlan puanin anang chinga MNF sarkar chungin soihona hun a talawa ZPM sarkar thar alo pian tak tho asoibok Sawhthing le tak tak tum lo support price alo puitum Agriculture Minister PPC Vanlal Rata chuan sarkar policy a chuan kutna thoktu te Sawhthing le tak tak atum lo thu soin sarkar chuan support price a lo pui an tum ti asoi Nilai ni assembly session neya zon le chan na huna zo bel na changin Agriculture Minister chuan sarkar policy a chuan kunna thoktu te thar chwa Sawhthing hi le tak tak an tum lo ti asoya sarkar in support price a lo puyan tuma wangin chu tilu tuka enroll lovin support price a che enroll ang anti a
amai ro chu kumina India rama Sawhthing reta niam ta ke mawangin lo theilovin inrol angai ti asoya tuna hian Sawhthing hi sarkarin cheng som ngai na leya support price a pengala amana pengal tina ni thu asoi PPC vanal ro da chuan tun din huna Sawhthing hi buffer stock point le secondary collection center SCC a an Sawhthing le kholte chu ti ral tumin an zuar kwal meka an shal chwana lama ero azate in anglava support price an tumang tia anin tiam angegin auction tren khata cheng som thum tia an chan chu sarkarin support price cheng som ne apek thu soin areta inrol kherangai lo chutiang chuan kan kalpui me kani ati minister panhi sumhan turpom assembly budget session nei me ka ni min khan minister panhi department poisa man tur soi hawani a pom ani demand for grants soichan ni in minister puke sabdanga department san pual personal and administrative reform sa cheng maktadoi somli pathum noinga sanga home department a cheng veibel chhazriya chomruk maktadoi sari noi ruk singa disaster management and rehabilitation a maktadoi thum noi sari sing thum sang khatle urban development and poverty elevation UDNPA a cheng veibel chhazathum som thum maktadwai ni nuai nga sing kwa sangli awain cheng veibel chhesang khat zanni somsari pathum maktadwai sari nuai li singriat pom ani minister PPC vanal rata departments and agriculture and farmers welfare a cheng veibel chheza som kwa pakhat maktadwai som sing sari cooperation a cheng veibel chhesom pasari maktadwai som sari pasari sing ni sangli le irrigation and water resources a cheng veibel chhesom kwa pakhat maktadwai som ni paruk sing sari awain cheng veibel chhezathum maktadwai som pali le singruk sangli pom ani business advisory committee BSC Rahman angin budget calendar a chuan demand for grants 2025 to 2026 hi March ni somni sangni somni panga thleng se sona hian soi ho ani ang grading pelavin kg a cheng somriatin hun phia le mek agriculture minister PPC vanal ruata chuan tuna hian hun phia grading pelavin kg a somriatin sarkarin alei meka grading chatak nei the ani chuan Mizoram hun phia quality a thatok ti soin farmer 10 inzir anmamo hle thu asoi nimina assembly rorel in khoma zone le chana huna he thu hi soin PPC vanal ruata chuan hun phia hi sarkarin grade A chu chengza le grade B chu cheng somriatin anti chan chu uluk tak lengun taka market and survey nuwa hei ai to zoka an shal thayang ti ngai twana tangalo chhuwa ka ni thu asoi PPC vanal rata chuan farmer ti hian an hun phia tharte chu grade in thlar thei sen du tia soya Mizoram hun phia hi India rama hun phia thabera ania wangin an du hle ti asoya grading chatak an nei thei chuan hun phia quality at toka buyer te laka po anin du theyanga an hoi velar lar thei ton ti asoya chuti khopa hun phia quality tha an nei chu develop an tum thu asoya tuna an kalphunga hi chuan an la hlo cham deuh hlek ti asoi agriculture minister chuan tun din huna mun phia grade in anglawa ain antak lawa wangin boinatle man nei ti asoya tuna hian mun phia chu March thla chung hian January le February thla a ke zongzong hi grading pelavin kg a cheng somrukin zohen coco operation kaltlanga an lemek thu house a shil mun phia collection center hi tuna hian mun sari tlabung phai ruangkai marpara west phaileng saipum vaireng tele sakordaya aum ti soyin kg a somriatin an buk mek ti asoya kan farmer ten nga shetan theilawa farmer ti hian kg a somria ta kan leita ka an uya an chalte pon beng ve a kan farmer te hi an din huna chia ta wangin kan khongaya kumina tangin rahman fel tak kan sia manga training pek po kan tuma chu kan kalpui dan turani ati an mason nan sumpek tur ang Manipur pevek don Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Manipurin ei barama ason theinan sumpek tur ang chu pek vek an ni don thu asoya thil thleng ne neula omchin ma se dan le thupek kin kopo apum puyala kin ma ason ti asoi Minister hian tholenia Lok Sabha in khoma supplementary demands for grants SDG second batch 2024 to 2025 demands for excess grants for 2021 to 2022 Manipur budget 2025 to 2026 le SDG Manipur 2024 to 2025 aphara zobelna asoyani Sitharamani hian thotani khan Manipur budget 2025 to 2026 pharin summan tur cheng veibel chising thum sanga za pathum point
pakwa bial ro manani a tuna tangka kumkal me ka chengvei bel ches sing thum sang ni zaruk somnga paruk point pariat pakhat ni ina puang danpui article 356 law chana February som pathum sang ni somni panga apwana ni to angin Manipur Legislature Assembly chu Parliament thu emo akai shwana hnuaya emo chau na athok theiri Sarkar le puile state sarkar malakna le thona zara tuna chuan boina te naw deu lom thin ma se apum puya lakin Manipura hian dan le thupek ken ko azia to hle ani ati a hausa hian sithara mani chuan ral thuam le silai ruk te chu mulet ani hlom ti asoibok Finance Minister hian Manipurin e barama ason theina tura suma puina tur angchi chu arang theng bera pek vekan ni don ti asoibok Pakistan a helpolten ralbe Pakistana Balochistan ral thuam kengten thole ni khan mi zali chuang phur rel bein mi thanem tak an sheng ni in sipaiten an soi Balok Liberation Army BLA in Quetta achanga Peshawar panatlan Jafar Express train rail hi anbeya inlak chan tumpol hian thu chwa an siama CB district a rail an beina akong an bom phota an lu chil zui ti an soya rail hi an thu hnuaya omni in an soibok ni lai ni tuk thleng khan hel som paruk vel thani to in rela chuang mi za pali chan chwa ani to ni in to chung chan chin bu ten an tar lang chan chwa jinga som pasari chuan hliam an twara damdo ina da ngalan ni hel ho hian thunei tu ten darkar somli paria chunga politics thila balok politician an man te an chwa lawani chuan an mi shen te an thadon ni in an soi chan chwa nai hil thomek zelani Balochistan sarkar thu puang tu chuan rela hian inka na na sataka thleng ni in twal chung chanchin bu don hne na soya police how to sang pakhat chuan jail hi tlangina hwalvel lever maloka ading ti AFP news agency ashil sipai how to lian chuan rela hian Quetta changin sipai za chuang an chuang ti asoi Pakistani thunei tu te baka UK le US telin khothlang ram tam takin BLA hi firfyak pola an chalani kumtam tak chung in dan swal to pol hian beina lian tak takan lo thlen to china police stations rail kong le kong puilian te an bitum deuh chin BLA chuan an mi shen te hi chan chwa tuma beina an to kani chuan thil thalo na sa zo ka thleng don ti atsoi Quetta a rail thunei tu pakhat chuan no pangsom pakhat mechia somni paruk le mi pa somli pathum chuan rail hi chuksanin rail station hai ber panir an thleng tot ni in asoya hengmi te hi Balochistan chengte ni in an soi Rail chuang chungte chuan an chungte chanchin ngei venin Quetta rail station a anom khom meka thunei tu te chuan rail chuang te hi tu ma an la be pop theilo ti an soya an din na lai hi internet le mobile network omlo na lai ani a Balochistan hi Pakistana province lian berle ram leilung hausa ber ani a mase an hofwal ber an ni thung Avoi khanna lungle professional boxing hwai hodani dona WBC youth champion Laldin Sangan ramdang boxer bitumin khotwal boxer dang F Lalthan Liana junior a inlan bokang High Power Committee lungle chuan an khotlang wal le mizo professional boxer zinga hlotling berni mek din sanga in hnekhwai hot turin ma an la a LPS promotion nen thok dunin zan ni o turin ra man an siama April ni somni pali le ni somni panga a in hnek pui tham tak buat sayan tum Pro boxing alu chile tanga voi som in hnek to din sanga hi chak vekin February ni sari khan Bangkok a ol sam takin Sarawut jam thong ania a in hnek nu nung berni in nikum November ni somni pali khan Bangalore WBC youth bantamweight title achua Michael the Cardinal sonalaka phu takin achakani Ramthar lungle tlangwal hian sangni somni panni LPS pro fight atangin professional alu chila nikum December khana voi thumnan pro fight ta championin best boxer a kumthum azonin thlan ani bok pro boxing alu chil nuwa apiana le seilen na lungle ya voi khatma alai hneklawa hun tha anei theidona wangina phur hle a chuti line a ul sam don lawa ama ding tur hian India ram dangpona changin boxer chalu ani ang 2024 Pro Fight Middleweight Final Electric Veng lunglei tlangwal thanlianan champion lai Silal Troy Tluanga chungtlai a hne ve thunga avoi khannan Pro Fight champion ani atangin a in hnek zui le lawa lungleya avoi khannan Pro Boxing huanga chaktumin a in landon ani leitlang puya in hnek tur zinga WBC India champion Vanlal Ompuya atel don boka Khwangthing boxer hian February ni sari khan thai khopuya sukon thamani ne in mizo zinga pro boxing khel tamber ani a we sompanga a in hnek to trum som pakhat chakin a in hnek nun trum nga a achak vekani
zan hi chungin zan khata in nek voi nga emo voi ro ke mo ve ve om tura ti ani a mizo boxer thati ba ka indian le ramdang boxer te anin lan don WBC India changin boxer aziak lu tur supervisor chalu ani anga lunglei khopuin alaton ngai lo tongin aizol ti lawa mizoram chunga professional boxing thlengma saber ani don ani ranking a top 10 na India me chale mi pa hockey team om ve ve FIH Pro League an khelzon nuwa India mi pa le me che hockey team te din mun a chilem lo hle a FIH World Ranking tharbera top 10 huanga an lo om ve ve ni India me che team chuan FIH Pro League an khela World Champion Netherlands Australia, England, Germany le Spain an machona mi patim point England, Germany, Spain le Ireland te an machon ve bokani ranking chhuak tharbera hian mi patim chu pangana ni in me che team hi pakwana an ni bokani FIH Hockey Pro League hi munthum Sydney, Australia, Bhubaneswar, India le Santiago del Estero, Argentina ten khelani Pro League baka FIH Hockey Men's Nations Cup chu Omana an khel baka FIH Hockey Women's Nation Cup po Julia an khel bok heng tournament a hian India team an che chelo boka ranking a an san thei pha me che ranking a Netherlands 3639 chu achungnung ber an ni meka panhina chu Argentina 3223 ni in pathumna chu Belgium 3039 an ni a anhwaya hian China 2734 Australia 2696 Germany 2662 Spain 2583 England 2440 le India 2391 te an omani mi parenking a chon Olympic champion Netherlands 3241 chu an sangbera Belgium 3123 le England 3061 te chu an hnwai che hian an oma World champion Germany 3053 le India 2978 te chu adotton ni a anhwaya han Australia 2824 Spain 2716 Argentina 2682 France 2116 le Ireland 2091 te anom bokani chimthli Assembly House bulnhaya innor boina mishing thisen chuak Mizoram State Assembly ne meka zona le chhanu chungchanga Chief Minister Pulel do omale longtlai West Bial to MLA pusingun lian chungate inkar thu in chu wanga in hnial na chuak wanga Congress thalai ten an MLA pusingun lian chunga thlawang hawa Nimina Assembly House bulnhaya pungkhom tele Mizoram Police te innor boina wangin civilians thisen chuak an oma he thil thleng hian zoram pum deng chuakin mi pui ati thlabarin ati chi ai man le ni na chiata he tiang thil du omlo hi a thlen voi khatna le ama saber ni na chiat boka thlengnon le tolo tura bei se ani Assembly House chunga Chief Minister le MLA pusingun lian chunga te inkara thu in chu wanga in hnial boina lo chwa chan kha mi puiten kan shatarin oma state pakhat ro rel na sangber Assembly House le India rama pathian nung betu tamberna state ta eiruk thu boi chungchang wanga in hnial na chwa kal zela mishing thi sen thleng a chhuak ta mai hi aram le nam angjong pu in mal phona na satak ani ati thaya pathian nung betu tamna ber state kan ni na po ati za omlo rualin kan pathian biak nung mu atan adu omlo hle bokani abik takin he thu in chu wanga in hnial boina state pakhat Chief Minister le IMLA pui inkara lo chhuak ta hi LADC hnuaya kanram hruai tu te chungchang soiho na tanga bul in tan ni na hriata laifa te tan thil du omlo takle thil lung chhiat thlak tak ni pu in asiata kanram hruai tu ten ram le namin kai hruai zel na tura tan po he tiang thil du omlo hi thleng le to ngai lo turin adu om hle a ram le nam kai hruai tura kan ai o tur ta na kan thlanna konga po mi puite kan fim khura kan uluk a hun to tak zetani Koshanin tholom tho zat atilan hi JT Vanal ngita Trumkha chu social media a Koshan pakhatin an kumten chutchwa annual report zinga anti lan ninge yangai pho chwana hi kan lo mu a thotam berin kum khata a tho kha chengnwai som sangli za sari somnga atlinga afak om khop mai pathianin mal somzel se kan du pui hle mai Tholom thozat Koshan annual report ta Koshan hoten antilang thin hi chu achareng mai Koshan poisa kum alo topa thozat shelo te tan le thilti swalpal omle omlo te shat na na chani pathian ram zawzel na tan ani a thotam zol chung ko som te po khan tran la zel se pathian te tan lam ero chu machine kan va she phak lawa tho tam lam hi chu kan tho bak ala bang balance atanga chutin Crystal ro dek chi tham ani le ni lo chu asya chawang mai thai pakhatin dar tang kadere pani atho in iswan he na thlendan kha kan shilhomanga tho lom tho sang zinga ama saber to par tho kha soma pakhatimo
ayat tami mo alo ni ero chuan pathian hne na thleng nge yang ti ero chu Bible atangin kan she thei thunga malakia pung thum chang som amai ro chu kaushana hi chuan milian le mitte hausa le ri thei thlar sang lawa Krista a mi zong inang tlang ve kan nia wangin annual report a thoza chwa ba ka a tho sang zwal te han ti lan le ero hi chu Kristan a kaushana din dan kalphung ne na han me bel thiam a har zadewa mi har sa jok cheng sang khat ayat lem tho te po om the ni ba ka ri thei wanga tho lem lo thlengin om thei si a ke pu in hetiang hi ka sia tho tam tur nei velo iswa ne na anin zoma wangle kaushan lathi mani ta na chalo ti sia a inkil toile tridek chunga ronin khom sham te tan chuan mu anwam lem lo mai thei a tho sang zwal top 10 angchi hi chu tilan a in ti lo chu a kaushan zia zokin a thlan zok mai angem ti ngai twa thei takani kumtina kaushanin a member Krista taksa pension shangte thosat atilan hi chu chunzom zela thatla yin tho sang zwal tilan khere ro hi chu tilo theini se a tho sang zwal hi chu minol pui hian kan che tho chen si a boina choin police te in en fianga zwal ramral muanga om kan nia democracy ram lian bera cheng kan ni bok kan ral mo na hi khovel oni a muang leya kan om theina te hi hlu takania sin hetiang kan nia wangin ke ni state thlengpoin kan chora poli eptulam ani emo sarkar laka lung oilo na le du khoplo na kan ne changin lung oilo na kan lan tir maya in rem takin kan kyang le mai chin chuti ruale ro chuan hetiang lo thlen chang hian ven himna lam na thok turin police te da ani china mi puilam lo ma chon turin ro man na an lo siam chin bok mase hetiang he kan tong photo chung hian innor na engi moteo om chang hian ven himna na thok tulam jok te hi apor por le matong mol fe anom le chin hi chu in siam chat kan ngai khopin alang mi puite sai za pa a om le moi chin she to turangai te hian an minor te ko thlak le tharum tho ve chak om zia zanga man ro an lek du ta fo chen hi in siam rem angai te khop mai thataka chen thei tur le in rem taka in thathen thei tura hoi bak zonga chet kan ching ta fo hi ho tulam te poin an naw te shilin zil thei se a cha ome chuti ni lo chuan police te mimala baina om zui mayang ti a hlo om chin hle lung oilo na lan tir march ni somsang ni somni panga legislative assembly se sonzo na le chana huna congress party mla in corruption case nei thu soi chwa ani chungchanga relay aoma chu congress party lamin press release le thil ti mangin an zuiani march ni som pakhat sang ni somni panga congress party press release a chuan chief minister chu congress mla vona thu soya puin thu pha choi turen phuti antar langa nimin march ni som pani khan assembly house bula pun khom tumin ankala police nen ani norna tianga inwa kani awangin liam te pon oma azia lo hle ani Mizoram political party shangshangin sarkar nan siam toa eng party kai shwai sarkar apo sarkar le sarkar how to te che dan wanga lung oilo na lan tir le innor boina lo thleng to chin lung oilo na lan tir tu ten kal phal lo china kalan tum tlat chuan anmani lo dang tu police ten nen anin norangai china in dan na tan le in no dar nan tiang manga in vuak te mi tuitlak na hlo tiar gas te man alo ni to chin chunga wang chuan hliam tu pu an lo om to chin lung oilo na lan tir tu te no dar na atana tharum man te le hliam an om pha hial ang chi hi tunma changa mizoram om ve fawani a nimin march ni som pania thil thleng pu hi thil thar anilawa han sha thiam lo bik viak tur omin alang lo chuti rualin thil tha anilawa thleng lo se du tho samani Congress party mi te lung oilo chan hi awom rengem ti ha chuan ngei ta nei nang lo theyang anni chuan oman ti a lung oilo na anlan ti rengani chuti rualin mi puijinga awom lapa ngai tu le boruak siam tum na wanga ngai tu po tam takan omni na shata atu te po hi kong tin renga confirm khuranga ya trong kampo confirm khuratul kan trong main kan soitum dan chu midang ta na hwa theile mi ril rutina thei ani le ni lote mi om tinwam lo the ni mt te ngai to ma saka chahle ale lama mi thil soi sha thiam do lo tlat le la koi tum tlat po hi a om ve thei boka chutiang mi chu ni lawa cha I suan mi in chunga antia in du turang zel in mi chunga poti vera u ati kha kan che dan le trong kam tin renga kan sha jeng a cha e ole khati zong kha tun chuma ta na kan pon thei te chu ni le ri phut mai sela min lo ngai thak sak china wangin kan lo me